Ka tika hore a wangawanga a te tari ara pautama o Aotearoa ki ngā whakapae. Kua puta ke te maumau ki hia nā hereni a te hunga uti tāke hei tiaki i te hauora o nā mauhere. Ko te whakapono a Deborah Alani i te ara pautamu o Aotearoa ka hore he rereke o a rātau rātonga hauora ki wā etahi atu. Ko te tiaki ke i te hauora o te tangata te pūtake o a mātou kaupapa whakapau moni. Ko ingi te whakautu a Deborah Allen o te ara pautama o Aotearoa ki ngā whakapae kei te maumau moni rātau. We have a statutory obligation to provide health services to prisoners which are reasonably equivalent to that provided in the communities. Hei tā te minita o te ara pautama o Aotearoa a Judith Collins me hāngai ngā whakahaere tiaki mauhere ki ngā whakahau a te ture. We have an obligation under law, but also I think generally to provide basic medical treatment as required. E rua te kaumārua miliona tāra te uara i whakapau e te tari pautama o Aotearoa i te taukua pahurea ke nei hei hiki i te mana hauora o ngā mauhere. Nuku atu i te 2 miliona tāra hei utu i ngā rata hauora tinana. Tata ki te 2 miliona hei utu i ngā rata tiaki niho. The amount that's spent on prisoner health. Kua piki ake te utu mo te hauora mauhere i te mea kua piki ake ngā tatauranga mauhere a kua piki ake anō te utu mo ngā ratonga hei tiaki a rātau. And also because the costs of health provision have gone up as well. When you consider the costs. E hara ko te utu mo ngā 8 mano mauhere, engari mo te rahi ke, kei te uru atu ki ngā wharehere. The number of people that are coming through the prison system. Ko te kia te minita mo te ara pautama o Aotearoa a Judith Collins, e kore ngā tatauranga mo ngā hereni ke te whakapauhia rātau, ki runga i te hauora o ngā mauhere, e heke iho, hei tāna ke heke rāno ngā tatauranga o te hunga ke te whakauruhia ki roko ngā wharehere o te motu. Joe Glenn, Te Karere.